Tutam! Simba tutam! Tutam Simba! Simba tutam! Tutam! Simba netaya! Incheri atera nengoro kwa omongina Teresa Nyaberi. Omokori biashara Kisii County CPD igaiga family pangi maega. Igongo gete mono nsinyire gukwana. Family pangi twachandikire lakini gavana ito etaya ya ito Simba arati aya ni etaya undita gukuna bangina twakanire undita gukuna konya twachandikire tingi twaisi yare turugiga maiga family pangi old family pangi twarerire ibiriro byeito naende kara twarerire ibiriro byeito igavana yetu gwatwigure o twachi gocha bono mambia kiagerekero tugocha kire mam twachi gociomerina ki abantu abano bale twanyora nga Simba arati yarusitie abantu abo tuko bakarwa ororo Wana gavana ito tugokwira neringa mbia mono ochikare naende onde tayo kurusie kero kekene kyao naende chine nchiro chitigarite yekoro kutingi twaise karari umocha mate ne yendegere gaiganga no busi yendegera nga busi yao gaiga county ga ruguru ega kogera oyino monta yomo obwate duka obwate 40 yamo gosita bwate 40 eyo ekiaga no monto chire ko menyaga intuo tole over 1000 CPD business people business about 1000 eine kura yao agara onda tari kokoura igo gavana ito twakwere ni mbia mono isengenje gwacharia masirai ekiagara ko inyoire ngana ne chingeni kwarenge koni ugasomera bono nyasaye tiago seni waturuserio na abubande to base kori ni uchira license chabo onye wochiri ni uchira license chabo bachenje biashara batige koni yanga 50 yanga 30 kiagara intuko ruga na otoko someria abana baitu gavana ito chikare ayan tutam Gavana tutam. Ndia mono. Majina naitwa Judith Achie, mfanyi biashara ya Kisii County. Lakini tulikuwa na shida. Hii think twice yenye ilituletea hapa. Ilitupea shida. Nguo wanauza 200, 20, 30, sisi hatuwezi uza. Na tuko na watoto tunasomeza, tutafanya nini? Ametoka kaunti ingine, amekuja kuchafua kaunti ingine. Sasa wamama wataenda kuiba ama mama wataenda wapi? Sasa tumeshukuru kenye gavana amefanya na Simba arati ni tutam. Tumefurahi tukikuja leo tukipata huyu amehama tuko na furaha tele. Na tunataka hamise hizi maduka yote Kisii County akae vile ilikuwa zamani. Wamama waendelee na biashara, watoto waende shule. Sio mtu akuja asukume wamama watoke biashara, yeye ndiye afanye. Tajiri aende afanye biashara mali pabali, si hapa. Ametolewa Kericho, ametolewa Eldoret, ametolewa Nakuru. Sasa hapa Kisii ndiye amepata ni rahisi. Ni ngumu. Simba arati tutam. Marieta ngoro question oira kinomo korie biashara ayase chiro ya Family Bank. Rituko ria rero ngukwana no mogoko gwetera umurayo ito twachorete ne kauria ya mukuru kwa mugabano Kisii Simba arati kero kurigereria abangina bara obo maene n'abangina bare site yeribu 6 bategemete biashara byabe bikebike no mugabana mbuya mona soko igwebirero byabo gwetere kureri bagwakerete mambia sengencho ebiashara byo montoyomo arabu bita abanteri busita bakorwe taxi ase account umugaba nambu ya mono nanda soko twara device abaya bagendere go gwa device ngakie kabire iyo direri nalio ragendere ko batutam nande gaba nege ntongo gwa device ekiya mono mbuya mono asoko tegerera abangina kwa sababu abangina umaete nabu ngina abana naende nabu bakorageria abana na ubabogoretio musigo naye bono kwabeire gunaise naende gendera ko babwata noko boko kuo orengererie biashara ebi bagochaga ya omuntu oyo matagete goita abanteri busita twakoira ne iringambu ya mono sana n'abarayi bari bechiro mono guno murayi onyara korwanese igi kabisa na konyenyekea na Teresa bagachapaka service yao na kugutumira amang'ana nonye mbago ikerete lakini bagatumia devices bao bagaguikira naende gwakorira amaya kwabaire ne iria matunda omonene tigago seseni naende gokogendera bono iga no gendere konyora tutam.
Arati tuta. Arati tuta. Arati tuta.